Bismillahirrahmanirrahim. Kahate Kama Ma Abdi Wakil Kama nikahkeun kakak abdi nu wastana sadina nikahkeun anjeun ka Ayuda nu Aditya Adi Ridho anjeun sekali Mas sapantra dibayar kontak sakitu piatur ti abdi ditampi laki-laki hidup insyaallah kita hidup menikahkan pamoga jadi udah mas kawin perhiasan emas 1 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawin Maisal Panorama Jamila binti almarhum Setia Gunawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Aditya bin Bapak Tatang paman nikahkan dengan Neng Selva Nur Ramdhania. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Yuda Nur Aditya bin Bapak Tatang paman nikahkan Neng Selva Nur Ramdhania binti Setia Gunawan kepada engkau wali nikah Samsul Hamzah wakil kepada paman untuk menikahkannya ridho ditikahnya dengan mas kawin berupa emas 9 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Selva Nur Ramdhania binti almarhum Setia Gunawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatul Quran al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Sarang asa? Oh, ya sarang teteh saha? Itu sarang? Itu ibu sarang saha? Nah, mau nanya, doa kanggo kedua mempelai ya? Semoga sama Mbak diberikan kelancaran dalam Amin. rumah tangganya. Iya. Teteh, doanya?
aja. Oke deh. Oh iya. Oke deh. Makasih teh waktunya. Assalamualaikum. Ibu Imas. Doa kalau doa mempelai naon Bu? Apa? Doa kalau Doa barakallah wa barakatuh wa jama'a bainakum fil khair. Amin.